Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari keluarga besar CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. CBBS halus. Fiona Astialian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Fiona Astialian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Astialian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya.